sahleka sahleka sasihleka siziqethuke kudala naye sasihleka size siqethuke nesitulo kudala oyakwazi sagcina singasahleki hayi futhi ngoba khona inkinga kusho ukuthi ngasifika isikhathi ukuthi asisahleki kodwa sake sahleka uyazi naye ukuthi ayisasihleka ukuze qethuke isitulo izulu kaSitolile so into ebaluleke kakhulu ukuthi ke yakhula abafowethu yabona ngoba usisi uziliphi ingathi mhlambe ngolimi lwenhlonipho yabona kushuthi usisi wazana kuqala kunami yabona wafika kuqala kushuthi wazana kuqala mina ngasengizalwa yibona yezwa futhi abantu uma ngimhlonipha bese bethi abantu hayi yini uxhashaza umuntu esifazane kanje bese uyathula ngcwaba sikwazi ukuthi uniphe uyinsizwa usho ukuthi kwabanenkani kanjani nangomfazi echamele ekhanda uyabona cha abantu abazi umthetho nesikhathi esiphila kuso manje usho ukuthi ugcizela kakhulu ekutheni abantu besifazane kufanele sibahloniphe sibehlele yona into edinga uhulumeni leyo yabona ayikho nje into ongayiwina uqonde ukuthi esifazane ngqo kanje iyodwa indlela okumele yenze esifazane ukuthi wehle indoda ukuze ukuthi awusebenze njani mama yabona mama kwenze njani selinjani icutsi yabona yimpi endoda indoda ilwa kanjani ngisho noma umuntu eshada uyayitshelwe lokho umuntu esifazane endlela nje akuthiwa nashinayo angalwiswa phezulu